hari abantu bamwe bavuze bati kuki President Museveni atari we wiyiziye akaba yohereje umwana. No, ntabwo ari ngombwa. President ntabwo ari ngombwa ko president ari uza mbere. Ntabwo ari ngombwa. Hariya ni nkuko i Burundi, nkuko nabivuze kuri BBC. I Burundi abari abaje hari habuzemo abantu bo muri justice. Kandi kubera ikibazo cy'Uburundi cyo n'ikibugande kurwana ntibisa cyane tout à fait kuko icyo abarundi barega u Rwanda nuko ngo rucumbikiye abantu bashatse guhungabanya abayobozi bahariya coup d'etat 2015. Yego no Rwanda rwo rufite Idrissa Déby amaze gupfa yishwe n'abafaransa nyine. Macron yaje kumuhamba muri Covid atajyaga agenda. Yego. Pour être sûr ko abaye enterré. Pour être sûr ko Idrissa Déby bamushyize igitaka. Ashyiraho umuhungu we. Uyu munsi bariko barabwira guhita ngo ni boruganiza amatora vana vuba, sibyo? Muri Chad ko batabivuga. Sindi gituma mutabireba ibyo. Muri Chad barumva bavuga ngo ni boruganiza amatora. None si umusirikare uri hose. Uriya muhungu wa Idrissa Déby si umusirikare. None si ni deux poids deux mesures. Nta sens bifite. Si muri gituma abanyafrika bitindaho. Nta sens bifite na gatoya, ni deux poids deux mesures. Ça pas de sens. Guhita umere nabi ngo ni na Burkina Faso plutôt na CEDEAO birafata ama sanction bitari muri charité zayo. Charité ya CEDEAO nta sanction zirimo. Coup d'etat muri Burkina Faso ntabwo ari coup d'etat ya Burkina Faso. Ntibigutangaze kubona ndi apporté nishimye ni panafricanisme y'kiratsinda. Kuko no muri Mali ntabwo ari coup d'etat yo mu Mali. Uyu munsi igituma mbwira ni Cameroon ishobora gukurikiraho ikavamo mu buryo bwa coup d'etat na cyane. Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza nshuti mudukurikiye, twizere ko muri amahoro. Turi kumwe na Dr. Rusa. Dr. muri amahoro? Ça va. Ndabona mu kanya wari wishimye cyane. We nta kuntu utakwishima ubona abanyafrika ukuntu bari ko baragaruka mu nzira yo gushaka kuribera Afrika yabo. Ya reka mbere yo kujya muri Burkina Faso hari kuvugwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Dr. hari umuntu ukurikira ibiganiro tugirana yarambajije ati Dr. Rusa yasohoye igitabo ariko ntiwatubwira abantu bari mu mahanga bakibona bate. Ikindi ntiwatubwira kigura ngahe. Nanjye ndavuga nti ubwo tuzongera guhura na Dr. Rusa rwose icyo kibazo nzakimukubariza basubize. Pardon dusa n'ababyibagiwe mu by'ukuri. Hari igihe ubu uzi ikintu ukabaza ko n'abandi bose bakizi. Iyo ni defo iri mu maraso y'umuntu. Hari azi ikintu aba yumva abandi bose bakizi, ku buryo niba atakizi ubona umengo biramutangaje. Ngira ngo urabizi no warigize kwigisha, hari igihe ubaza umunyeshuri ikibazo wakumva ashubiye ahantu bitajyanye ukagira ubwoba. Uyu munyeshuri ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe. Ariko ni ya defo y'umuntu akumva yuko ibyazi n'abandi babizi, cyane kumva ko icyo atazi kitabaho. Yego. Pardon ndabasaba imbabazi. Igitabo kiri mu Kirezi no muri Caritas barakinsabye sindakijyanayo. Kiri mu Kirezi kegura 2020. Ariko numvise bavuga yuko abantu bo hanze iyo babwiye Ikirezi kirabyohereza. Ko numvise binyuze bari voie postale muri poste nkuko twese tunange ndo ngivuye mu Bubiligi. Mfite boîte postale mbona mwita bivuye mu Bubiligi. Rero mu Kirezi kirimo byose birimo ari Afrique victime na impérialiste sur le dos de l'Afrique. Ubwo ntabwo igiciro kiyongera. Igiciro niba kigiye mu mahanga Afrique victime no peut-être simbizi ko cyakwiyongera cyane n'amafaranga ni frais d'envoi ntabwo bari meshi. Afrique victime igitabo kigura 20. L'impérialisme sur le dos de l'Afrique kigura 15. Ni bitabo bitandukanye muri volume. Uretse yuko nuko mbivuga mukumva ko ari uko ari jana byanditse. Kiraryoshye gusumba imperialism. Iyo mvuga ngo kiraryoshye no kuvuga iki?
nukuvuga ko umunyafrika uzagisoma niho azamenya ku buryo buhagije nabambeshye ngo ku buryo buhagije azamenya plus ou moins icyo bita imperialisme, azamenya Afrika kuko abanyafrika benshi ntibazi Afrika, azamenya ubukungu Afrika ibitse, azamenya impamvu Afrika itagira amahoro. Nta kindi ni nkuko waca nk'ubu hari zimwe ni Fabre ya Fontaine akubwira ukuntu indagobe zibiri zagiye imwe yari itwaye ibyatsi indi itwaye amafaranga zikagenda zijyanye kwa bashebuja, yitwaye amafaranga bayitsinze mu nzira ntabwo yagezeyo, yitwaye ibyatsi rigendera kandi yagendaga yishimiye yumva ko yarushije indagaciro, yitwaye ibintu by'agaciro, yitwaye amafaranga ikajya yisimbiza yajegeza, yitwaye ibyatsi nayo yababaye yuko itwaye ibyatsi barayica. Afrika nta kindi iri kirazira, Afrika irazira ubukungu ifite, nta kindi. Ibyo ni ibintu namwe mwabona murebere no ku bihugu byo muri Afrika ntabwo bimera kimwe byose. Uyu munsi niba Mali iri kwiragira ibibazo nukubera ubure butaka bwayo, nukubera zahabu yayo, nukubera kubariti, nukubera uranium. Niba Kongo itaragira amahoro kuva abazungu bayigeramo, nta kindi iri kirazira, nta kindi iri kirazira, irazira ubukungu ifite. Donc Afrika nibyo iri kirazira, irazira ubukungu ifite, nta kindi. Rero harageze ko abanyafrika babimenya bakarwana ku buzima bwabo, kuko bari ko barazira ubusa. Urazi kuzira ibyo utunzi utibye ari ibintu naturel, no mu by'ukuri ni ukuzira ubusa. Afrika yari kwirenganura ko ntabwo izarenganurwa, ntabwo izarenganurwa kuko imyaka irashize, amasiyekle arashize ari menshi. Ngira ngo uribukiye igihe cy'ubucakara duhereye ku buryo officiel igihe Papa Nicolas V yabwotoriza mu 1454, hashize imyaka 537 Afrika itararuhuka n'uyu munsi. Ntabwo rero izaruhuka na rimwe atari yo yiruhuye, na rimwe Afrika ntirindiriye grace yuriya muntu, nta na rimwe. Bazica abanyafrika buri munsi babica impfu zidasobanutse, babica impfu zishoboka zose, ariko ntibashobora kuyiha amahoro igihe cyose izaba igifite ubukungu. Dr. hari abantu bamwe bakunda kuvuga ko utajya ukunda kuvuga kuri politike yo mu Rwanda, yo mu karere, mu Burundi, muri Uganda, ariko uyu munsi ntabwo ndibukwemerere nanjye ko dukomeza tutavuze ku Burundi n'u Rwanda na Uganda. Hashize iminsi havugwa abayobozi batandukanye muri ibyo bihugu bya Uganda n'u Burundi basura u Rwanda bagira ngo barebe uburyo banormaliza cyangwa bakongera kuvugurura umubano. Uribuka ko mu minsi ishize aribwo umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Kainerugaba, akaba n'umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka, yaje mu Rwanda kureba Perezida Paul Kagame, yamuzaniye ubutumwa ndetse aje no kuganira nawe. Uvuga iki ku mubano w'u Rwanda na Uganda ndetse no kuri geste nk'iriya yakozwe n'umuhungu wa Perezida? Erega burya igituma ntavuga kuri politiki y'u Rwanda cyangwa ubundi cyangwa akarere, muri Afrika politiki y'abazi niyihe ko ari politiki ya imperialist. Nubona n'ibihugu byacu bigiranye ikibazo ntukagire ngo nibyo, turabavandimwe. U Rwanda n'u Uganda n'abavandimwe. Wibwira ko ari umunyarwanda wakwifuza ko abagande bapfa? Wibwira ko ari umuganda wakwifuza ko abanyarwanda bapfa? Nta numwe. Naho nk'urugero mvuga kuri BBC, hagize nk'igihugu gitera Uganda cyahandi, nibyo RDF yagenda ikagitabara. Ntabwo yasporta ko abagande bicwa, ntabwo abagande basporta ko abanyarwanda bicwa. Ce sont des pays frères. Hari icyo bita muri géopolitique syndrome des pays frères. Syndrome des pays frères. Ndagaruka ibyo uvuze, iyo visite habaye n'ibindi, urazi ko hagiyemo nangura n'ibiki. Bene ibihugu rero syndrome des pays frères
nta wundi muntu wizamo hagati yabyo nibyo byiyunga kurindira ngo abantu bo hanze bazaza kubafatanya harya no gutumwanya biriya ry'utumwana ntacyo byatanze ibyo uyu munsi rero ko ari bo nyine nk'abavandimwe birashoboka ko ikibazo cyakemuka ariko ari bo bakikemura ni nabyo byiza aho kugira ngo hajyemo undi muntu bariya abantu muri abavandimwe nimwimenye ikibazo cyanyu ibyo ni ibintu bisanzwe ntazibana zidakomana amahembe ariko hatagiyemo akaboko ko hanze ubu rero iyi sinye yabaye ni sinye de fraternité n'ubuvandimwe biratanga icyizere ko bishoboka ibyo byo rwose ubyizere birakunda bizakunda si cyo kimwe na kuriya hajyagamo abahandi bariya abantu b'ahandi ntabwo bagomba kuza mu bibazo byanyu muri abavandimwe ibibazo byanyu muri abavandimwe uko mwabigize nimwe mubizi muri abavandimwe nuko mubikemura nimwe mubizi na mbere bijya kuba nta wundi wabijemo hanze iyi ni sinye nziza nta kibazo ku ruhande rw'uburundi nicyo kimwe uburundi wari wabona igihugu ibisi ndabona yewe ushobora kuba warabibonye simbizi warabona ibihugu bibiri bifite homogenéité géographique uzi kubisobanura mu kinyarwanda homogenéité linguistique homogenéité culturelle harandi warabibona u Rwanda n'Uburundi bafite homogenéité géographique ku buryo abantu bakrashije na pedologie y'u Rwanda n'Uburundi ni imwe ni umukanadi umwe ntabwo yigeze avangura ajya ahandi nicyo kimwe pedologiquement ubutaka bw'u Rwanda n'Uburundi nicyo kimwe géographiquement amazone géographique y'u Burundi 8 no mu Rwanda 8 nshaka kumbwira nakubwire yego nta kibazo urabona zone géographique z'u Rwanda izo mvuga z'u Rwanda ni n'iz'u Burundi hari Crete Congo ni ruri urayibona za Nyungwe urazi ku kibira kigenda ni prolongement hakaba plateau ni nka za Bicumbi za Gitarama hakaba na depression ni za Nyagatare hariya hakaba aho birutana gatoya izone ya kane plaine yacu ni ntoya ni Bugarama ni prolongement ya plaine d'Olimbo y'u Burundi numva na amazone géographique ni nayo ari Burundi pedologie yose nakurirwa mbikubwira uko ni c'est trop scientifique ariko nabyo nabirasa noneho bakagira na homogenéité linguistique bakavuga ururimi rumwe tout à fait rumwe bakagira na homogenéité culturelle bafite umuco umwe uzare i Burundi ibintu par exemple nk'igihe cya ama cérémonie de mariage haba gusaba irembo haba gusaba haba gukwa haba no kwita nicyo kimwe nubwo bo babyita urubanza urubanza ariko no mu Kinyarwanda buri urubanza rwo mu Kinyarwanda cya kera urubanza rw'ubukwe ntuzamara urubanza n'urubanza bo ni kimwe tout à fait hari abantu bamwe bavuze bati kuki president Museveni atari we wiyiziye akaba yohereje umwana no ntabwo ari ngombwa president ntabwo ari ngombwa ko president ari uza mbere ntabwo ari ngombwa hariya ni après umwana we si umwana afite responsabilité muri sécurité niba ikibazo kifitanye relation na sécurité ntabwo Museveni waza uriya siko wamwita umwana gute ari ni Directeur General ni giki simizi wamwita umwana uhereye mu bintu birimo sécurité yagombye kuza ni nk'uko i Burundi nk'uko nabivuze kuri BBC i Burundi abari abaje hari habuzemo abantu bo muri justice kandi kubera ikibazo cy'Uburundi cyo n'ikibugande kurwana ntibisa cyane tout à fait kuko icyo abarundi barega u Rwanda nuko ngo rwucumbikiye abantu bashatse guhungabanya abayobozi bahariya coup d'état 2015 yego no Rwanda rwo rufite abantu bashaka guhungabanya umutekano hano izo refugee uko ari abo izo mpunzi uko ari zibiri kugira ngo
amanegosiasiyo agende neza hazaba ishanje bazazihana icyo gihe rero kugira ngo ujye kumutanga ugomba kugira garanti ko umuntu ari safe iyo garanti yihabwa nani bihabwa n'ubutabera naho amnesty itangwa na perezida ariko draft ikorwa n'abajuriste yego perezida arasinya none muri aya marakontre ntabwo abajuriste baraza ntabwo muzi ko batazaza ni etape ya mbere ni tout à fait normal ariko buri abajuriste bazazamo nabyo bizakunda kubera u Rwanda ari u Burundi ari Uganda ni ibihugu biranclave sinzi ko byumva bidakora ku nyanja muri politique igihugu kiranclave priorité muri politique ni politique de bon voisinage kugira ngo uri enclavé politiquement plutôt géographiquement ugomba kwidesenclava politiquement ibintu byo kuvuga ngo igihugu kiranclave nta gaciro gifite ugira umubano mwiza n'abaturanyi umupaka ntubu gifite agaciro kubera umuntu abakeneye umuntu akenera n'umuturanyi twakomozaga ku mubano w'u Rwanda Uganda ndetse n'u Burundi abantu bamwe bavuga ko Dr. Rusa adakunda kuwusesenguraho cyane ngira ngo bajya bikubwira nawe barabimbwira hanyuma Dr. ubu rero mukanya uti ndishimye kuba habaye kudeta muri Burkina Faso ni iki kigushimishije ubundi ko kiwishimye ubundi umupanafricaniste ntakunda amakudeta pe ibyo urabizi yuko uri panafricaniste ntushobora gukora kudeta ntushobora gukora kudeta y'igihugu cyawe kudeta yo muri Burkina Faso ntabwo ari kudeta ya Burkina Faso ni kudeta ya France uriya mu perezida wategeka Burkina Faso sumu Burkina be ni umufaransa gute yes ni kudeta ya CEDEAO gute Dr. ni gute waba uri umunyagihugu hagaca konvoi igihugu muturanye nka Mali baze ko Mali buri ari Burkina Faso bayikaseho byari igihugu kimwe hagaca konvoi y'abasirikare amabatayo abasirikare bagira ku 600 baba France bagiye bateye muri Mali banyuze muri Burkina Faso yes ryari ubwo iminsi ishize kureba data urayibona n'ejo bundi nta minsi ishize n'ejo bundi nyine hari ibibazo muri Mali wowe abantu baraca mu gihugu cyawe bateye umuvandimwe wawe noneho la jeunesse kuko la jeunesse burkinabe na panafricaniste ni sankariste na basankariste nabo kwa Sankara ideologie ya Sankara iracyabarimo bahagarara mu muhanda wa Buluka iriya konvoi bahagaritse bavuga ikibo bo kuba badashaka kubahaca bajya gutera Mali yes ni mu gihugu cyabo Abafaransa ntibatinye kubarasa ari abasivili nta musirikare mu abo basirikare b'Abafaransa barasaba rwa rubyiruko hanyuma mbwire ukuntu bavuga ngo umuntu ni mu Burkina be wigeze wumva ari cyavuga president hoya ntabwo nabyumvise yes none se ni mu Burkina be gute rero kumukuraho ntabwo bakoze kudeta ya mwene wabo nta munyafrika wakora kudeta y'umunyafrika ibyo ntibishoboka ziriya kudeta zabagaho mbere zitari nk'iriya yo muri Mali cyangwa muri Burkina Faso ni kudeta zakurwaga n'abazungu bo badashaka na imperialiste bakuraga bo badashaka uyu munsi ntabwo ari France yakuye mu president France yakuyeho Sankara uko yamukuyeho murabizi ni nacyo cyashimishije kuko Sankara arambabaje n'uyu munsi ntiramvamo ko mitera amwica France imwica uyu munsi France muri Burkina Faso uri umuntu Burkina be ukunda igihugu cyawe ntabwo umuwa gifitanye relation nimwe n'Ubufaransa yego nta relation nimwe n'Ubufaransa mwari kuba mugifitanye iriya rero icyatumye binashimisha nuko bijyanye na Mali ndabona ko ari kuha ivutse ya panafricaniste donc ntibigutangaze kubona ndi apporter nishimye ni panafricanisme y'ikuratsinda kuko no muri Mali ntabwo ari kudeta y'umumali no ni kudeta y'umufaransa uyu munsi uriya goita no mu Mali uriya bakuyeho n'umufaransa
reka mbiguhe uraza kubyumva neza ntibisaba analize ikomeye Idrissa Déby amaze gupfa yishwe n'abafaransa nyine Macron yaje kumuhamba muri covid atajyaga agenda yego pour être sûr ko abaye enterré pour être sûr ko Idrissa Déby bamushyizeho igitaka ashyiraho umuhungu we uyu munsi bari ko barabwira guhita ngo niburuganiza amatora vuba vuba sibyo muri Chad ko batabivuga sinzi igituma mutabireba ibyo muri Chad barumva bavuga ngo niburuganiza amatora none si umusirikare uri hose uriya muhungu wa Idrissa Déby si umusirikare none si ni des poids des mesures nta sens bifite si muri gituma abanyafurika bitindaho nta sens bifite na gatoya ni deux poids deux mesures ça pas de sens guhita umubiri nabi ngo ni na Burkina Faso plutôt na CEDEAO birafata ama sanction bitari muri charite zayo charite ya CEDEAO nta sanction zirimo ni ibintu ko na improviser à l'occasion ni Macron nivuga Macron ni Ouattara il y a pas de différence le président de Côte d'Ivoire uriya président de Côte d'Ivoire ntabwo ari mu Ivoire ni umufaransa akorera France niwe uri ufashe iya mbere muri CEDEAO ngo bafate sanction za Mali ngo ko banze kuorganiza amatora vana baba ngo bahutegetse abasivile yirengagije Chad baturanye nase nk'ibyo mu byumu bifata mubibona gute si mwituma Afrika itari yagisa moi je ne vois pas oui on va éviter sens ngeze aho ngaho numva mbuze n'icyo mvuga kuko numva birambabaza kubona nta zindi reaction numva z'abanyafrika aha ngaha rero hari n'abahita babihuza bakavuga bati kuki ukuguhirika ubutegetsi bikozwe n'igisirikare biri kuba cyane mu bihugu byahoze bikoronijwe n'Ubufaransa cyangwa se bigikoronijwe n'Ubufaransa nk'uko ukunda kubivuga ntabwo uri kubibona mu bihugu byakoronijwe n'Abongereza cyangwa abandi nta bandi bantu iriya politiki ya France Afrique irihariye nta gindi gihugu wabona kimeze nk'ikiri muri France Afrique kuko France Afrique nk'uko izina rivuga nyine ni France iri muri Afrika urabona Ubufaransa nta kindi kibutunze atari Afrika none se wowe uzi ressources naturelles z'Ubufaransa ni izihe ressources naturelles z'Ubufaransa la France d'Afrique Afrique ifite niki les sources naturelles au France c'est la pluie et le vent imvura n'umuyaga nta kindi kirike minero afite Guyane naho ni koloni ni mu nabirabura bahari za Guadeloupe bakuri nanasi n'ibitoki ni koloni France ifite iki igituma kwa kundi aba imperialiste bakundana musobanura igituma France iri muri Afrika kuko ntishobora kuhaba idashyigikiwe n'ibindi bihugu urabona nyuma y'iriya ntambara ya kabiri Hitler amaze gusenya Uburayi Ubufaransa bwasenyutse mu minsi 42 noneho bariya bamaze gutora organisation bise Organisation des Nations Unies ONU bavuga ko hagomba abajya muri Conseil de Sécurité ari abantu batsinze iriya ntambara ya kabiri iyo hagenda batsinze iriya ntambara ya kabiri haba hari inde sibwa isi yatsinzwe n'Uburusiya se yatsinzwe n'Uburusiya Amerika ko itatsinzwe nayo yarwanye na Japan Ubwongereza bwari bwatsinzwe hasigaye akantu gato cyane byitwa ko ari byo byatsinze noneho nibyo bagomba kujya muri Conseil de Sécurité ariko kubera Stalin amaze gutsinda abanazi yabateye ubwoba bakibaza yuko akomeza uko yabonye yuko abarusha imbaraga bakibaza ko akomeza batangira kugira guerre préventif
bati rero reka twiyorganize Stalin nakomeza dushobore kumurwanya atari muri uko kwiyorganiza dukeneye France ifite imbaraga nuko France bayizanyemo noneho bayigira icyo bayise ngo ni gendarme de l'Afrique bayiha inshingano zo kugira ngo ikontrekare communisme ntize muri Afrika nuko bayemereye kwigexploiter biriya bihugu byo muri Afrika wakwibaza ko yabikoze batayemereye mbwira ukuntu wibaza ko iyo mvuze ko bayemereye aribo bayemereye uti nayo yari kubyikorera yonyine mbwira ushobora kwimbwira gutyo se ibyo birashoboka ibyo birashoboka biragoye ndigusobanurire neza iyo batayemerera ntabwo yari gufata biriya bihugu ngo yime autonomie monétaire bakoresha ifaranga bikoreye bonyine rifite amakondisiyo ngira ibyo twarabiganiriye pandalenta bifite amakondisiyo atuma icyo gihugu kidashobora kuzamuka muri ekonomi na gatoya yitwaga ni franc colonial ni franc de la colonie iyo batabyemera iriya franga ntabwo ari barizwi muri FMI ariko barabyemeye kugira ngo France yexploite Afrika nabo bayexploite ntibayexploite bonyine bafatanye ko France igira uruhare runini kubera iriya money iriya France CFA narakubwiye ukuntu imeze initunze France presque yego kandi ese uzigiye yatangiriye le 25 décembre 1945 de Gaulle yayizanye arababwira ngo ni cadeau de Noël France franc de la colonie baza kugira isoni colonie barayihindura ntibasubira kuyita colonie ariko nta kindi kintu na gito bahinduye noneho urazi iyo bayikorera muri France bayikorera chamaliere 25% barayatwara uko ni ikiguzi cyuko bakoza amafaranga wasigaye 50% kera 75% ubu yose babikaga muri France nta rimwe ryazaga ubu noneho babikayo 50% réserve obligatoire muri banque centrale de la France ntabwo ari banque centrale de l'Union européenne banque centrale de la France mu gihugu baza no 25% ntashobora gukwira tous les besoins ntashobora gusativiza igihugu bajya gusaba ideni bakabaha kuri ya depo yabo yego iryo deni bakazagishyura n'inyungu ntabwo ari ibyo gusa iyo 50% ubufaransa bufite uburenganzira bwo kuyaplasa mu zindi institutions financières noneho akaproduce inyungu iyo nyungu ntibayiha biriya bihugu byayo ntibanayibabwira noneho umbwire icyo gihugu icyo gihugu gikora bibaza ko bariya batabizi bise bandise ariko doctor hari urimo uravuga ko wishimye ariko urebye nk'uyu murito na Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba wakoze coup d'etat wiproclamye nka president mushya n'umuntu wizi Paris muri école militaire y'Paris arabatandukaniye na Christian Kabore n'ubundi wari uriho wavugaga ko yari umufaransa atari aba basirikare barigishijwe n'ubundi barakoze ama training cyangwa imyitozo ya gisirikare mu Bufaransa nibo uri kubona bari gukora amakudeta muri ibihugu by'abafaransa bavugaga ibyo ntacyo bivuze na gitoya uyu munsi abanyafrika bari muri diaspora bari Burayi banahavukiye bazi Afrika gusumba wowe bakunda Afrika gusumba wowe bazi ibibi bari abazungu bakora gusumba wowe kandi ro bamwigishije ibyo ntacyo bivuze abazungu twese batwigishije ibyo ni ibintu bisanzwe rwose kuko nabo bazungu bose rigasi ibyo nyahubwira il ne faut pas jeter l'eau de bain avec le bébé ntabwo bose ari babi harimo abazungu bari contre ibyo ngibyo mubwira kuko ni i France faumva ntugire ngo n'ubwenge bw'abafaransa iyo mvuze gutyo bararakara rimwe na rimwe iyo idea France fa ntabwo ari ubwenge bw'abafaransa ni munini zimini ya Hitler amaze gufata ubufaransa kuko yabutsinze mu minsi 20 mu Faransa kuko nibwo yangaga burya Hitler nabo bavuga ngo yangaga abayahudi yangaga abafaransa cyane uzasomeye kira gitabo cye mu komba
yangaga abafaransa cyane yavuga ngo ni race inférieure amaze kuwufata yafashe ifaranga ryabo yari franc français ayanegisa kuri Dutch ayandosa kuri Dutch kugira ngo Ubufaransa économiquement abwexploiter noneho de Gaulle yafashe donc yafashe le bébé de Hitler niyo yadeveloppé donc il a développé le bébé de Hitler yigagne donc icyo gitekerezo gikuye kuri Hitler aza kuyaplika muri Afrika yarazi amabi yakoreye France noneho ayo mabi niyo yexporte muri Afrika c'est ça et France ni franc nazisme ntahitaniye nire ya Hitler urumva rero kuba umuntu yarizi wabo ibyo byose arabizi kugusumbya azi bibi arabizi kugusumbya uriya uwo mugabo yizi Paris sibyo arabizi gusumbya bari batagezeyo kuko bisaba umenye ibyo byose erega na Sankara yarahize Sankara wezaze ngize muri kino fasari ndarangiza Sankara Ubufaransa yarabuzi cyane yego Dr. none ubu umuntu yakwizera ko se hari icyo bigiye gutanga no ntabwo reka kubyizera byagitanze byo rwose kuko nahoze mbona mu mihanda yo muri waga wabonye ko bari guserebra wabonye ko bashwanye idarapo rya France baribonye ko baritabuye bafite abwo ry'abarusiya nese ushaka iki kindi umuntu yavuga ko Uburusiya bwishe nyuma y'Irakudeta oya none kuki bafite ibendera ry'Uburusiya oya nuko nibwo bashaka barashaka Uburusiya gukora n'ibyo erega Mali c'est à côté Mali c'est la porte à côté de Burkina Faso ni peuple zimwe barabona ukuntu Ubufaransa bwari bwarananiwe kurwanya bari yabita abajihadiste kuko ntabwo bwo barwanya nibwo bwabaremye no muri Burkina Faso bari bahari nabwo bari barindiriye kugira ngo France bariza kubarwanya nabo irangije ariko uretse kwidashobora kurangira imaze imyaka 9 muri Mali none se igihugu nka France cyashobora kurwanya groupe bitwa ngo n'abateroriste imyaka 9 no ni prétexte kugira ngo bagumaho nta kindi iyo aho bashaka kujya bahazana abo bantu bahazana iyo mitwe kugira ngo no bajustifie igituma agomba kujyayo kandi biriya bintu byo muri Mali uzaho byavuye badetruje muri Libya hari abatwarege bari muri Libya bazana intwaro baza hariya muri Mali bishakira aho baba ariko byose umva c'est toujours la France ariko iyo mvuga la France mbavuze nkamwe nta gihugu kiba kiri kimwe hariya ni bose ni impere baba byumvikanye kuko sinzi ko ubyibuka muri sishize France na Angleterre bagiye muri Conseil de sécurité muri ONU ngo batore resolution nk'iyo batoye batera Gaddafi kugira ngo batere Mali nko batera Libya hanyuma Putin na Jinping bopoza veto yego ariko bari abantu ni bamwe tout à fait iyo muri Conseil de sécurité Jinping na Putin batabagamo Afrika ntabwo irikiriho baba badetuza nko badeturuje Libya badetuza nko simbona scène heureusement ubu hari équilibre ku isi nicyo tuma mbona mvuga ngo Afrika profite ubu rero hari ikintu bita influence nka uriya Burkina Faso iyo Mali bitaba bimeze gutya ntabwo biba byabaye kuriye hari ikintu bita influence buriya n'ibindi bihugu bigiye gukurikiraho biri likely kuba ni he bishoboka noneho kuba ntibiri gutangaze na Cameroon ije ibyo ntibiri gutangaze rwose pourquoi pas Chad ishobora kuza nyuma ariko nayo ntizasigara no France ishatse yasezera muri Afrika babaye honnête bakwigendera kuko Mali mu bintu babaje France Mali ni ya mbere yabaje France kuko Mali yari tunze France hari mu France jeune na ukurikiye video yavuga ati donc akritika biriya bintu aravuga ati simbona ukuntu France irwanya aba jihadiste imyaka 9 yose
ati mbona ukuntu France iriko irapressa Mali bigiye mu matora yibagiwe Chad ko Chad no bamwimitse uriya muhungu rero France iyo bari honnête iyo Macron yari honnête malheureusement Macron n'est pas honnête, il ne peut même pas être honnête. Ya ibihugu by'abandi amahoro arabiha amahoro se agiye kurya la prelova none se azatungwa no kwica no kwiba gusa ibyo bintu ntishobora gutunga igihe kinini ibintu birahinduka kanira ibintu birahinduka abantu sinzi gituma batabimenya ibintu birahinduka ntabwo ibintu bizahora gutya na Empire Romain yarize kizasenyuka ibi bihugu byahoze bigize Empire yabasundi atakayita Empire Mali ibyo byose birimo Mali za Burkina Faso birimo urabona nibyo birimo iyo nkundura birimo byose nibyo birimo iyo nkundura y'amakude none ikindi kikubwira ko ari byiza biriya bintu ziriya sanction CEDEAO yafashe kuko ibihugu byo muri CEDEAO byose byafuze imipaka na Mali harimo ibihugu bitatu byanze hari Algeria hari Guinée hari na Mauritanie noneho Algeria yabujije indege za France gusivura ikirere cya bajya muri Mali ariko ibyo ni ibintu historique ntabwo Algeria kwibagirwa izi ntambara zo muri 50 barwana independence hapfuye abantu benshi cyane abafaransa bishe abantu benshi cyane muri Algeria ntabwo Algeria ishobora kubyibagirwa hari ibintu udashobora kwibagirwa nk'ubu simbona ko hari umujaponi wakwibagirwa les deux bombes atomiques ibyo ntibishoboka nta mukamerune ushobora kwibagirwa ukuntu IPC abafaransa n'amabombe na palme bahataye uyu munsi igituma mbwira ni Cameroon ishobora gukurikiraho uyu munsi Cameroon isigaye ifite amarelation n'Uburusiya bishoboke ko Cameroon yakurikiraho en plus Cameroon yuko iri mu bihugu bifite apanafricaniste benshi ba president Mbandakani bapugara benshi kandi bari trop active n'abashire mbembe benshi Cameroon nta minsi ishingaje nayo itavuye ku France niho rero France buzaba noneho butakaje neza ikavamo mu buryo bwa kudeta na cyane uretse ko Paul Biya ari isazi yashobora kubireka icyo mbona gishobora kuvamo gitinze ni Gabon Chad nga ntabwo trop important uretse potentiel ziriya petri muri bande d'AVUZE ariko buriya ntabwo itunze France cyane France itunzwe na Gabon cyane yayitunzwe na Mali na Niger na Cameroon niyo Burkina nayo buriya ntabwo ari cyane nuko ari strategique hanyuma ahubwo na Brazzaville na Centrafrique ariko subu iracyafite yavuyemo muri Centrafrique yavuyemo muri Congo humenye itaheruka RDC muri Congo ntuyirebe Congo ni plaque tournante ya imperialisme yose n'abazungu n'abanyamerika bayishaka bashobora no kurwaniramo n'abashinwa n'abarusiya bose bari nibigiza gutangaza barwaniyemo ahubwo abashinwa ntibashobora kurwana no ntibashobora kurwana niba n'abarusiya ntibashobora kurwana izi kudeta umuntu yavuga ko ziri gustabiliza Afrika aho kuyidestabiliza oyazi ntabwo ari kudeta za Afrika izi zibiri tubonye ntabwo ari kudeta za Afrika no ni kudeta za France none se ubundi warabona igihugu wari wumva kudeta itera induru gutya kugira ngo bajye muri Conseil de sécurité ngo bavuge baterekera igihugu warumva kudeta ba presse umuntu ngo nahe wakoze kudeta navi kuri pouvoir aho abasivile ibyo birabareba se iyo demokrasi yabo iba mu gihugu kimwe ntibe mu kindi ibe muri Mali ntibe muri Chad ni ki demokrasi abaturage niba bishimiye ko bakuyeho ibintu nka biriya uri umunyamahanga wireba wiki abazungu simbona igituma Afrika ibahangayikisha niba yireke bataraza twariho niba tureke
urabona Colonel Geita afite igihe kinini ku butegetsi azabiki ntaho azajya ndavuga cyangwa wenda azavuga ati reka wa mugani ubutegetsi tubushyira mu maboko ya gisivili no ibyo peu importe we icyo agomba gukora icyo nakwifuza ko umunyafurika wese akora nuko yakora icyo atabwiwe n'abafaransa si rwose si mutegeka icyo yakora nushaka buha abasivili ariko atabitegetswe n'abafaransa kuko uwo musivili w'abafaransa bashaka ubwo ni icyo waje gukorera turaje gukorera France ariko ari abanyagihugu be babyumvikaniye mu gihugu ibyo nakazi kabo niba bari kariko akenshi yo mu bihugu habaye kudeta abantu bafite ubwoba bavuga ati bigiye kugenda gutya bigiye kugenda gute ndetse rimwe na rimwe n'ibinyamakuru byegamiye kuri leta bigatangira kuvuga ko atari kudeta nk'ubu televiziyo y'igihugu yo muri Burkina Faso yari yavuze ati ni abasirikare basubiranyemo aho ngaho ati ntabwo ari kudeta kuba kudeta ziri kuba gutya ariko ukabona igihugu gigumye kiri stable ni ishusho igaragaza ko Afurika irimo iribohora cyangwa kuko akenshi iyo habaga kudeta abantu babagiraga ubwoba nuko itabaga yakozwe n'abanyafurika kudeta zakorwaga zose zakorwaga na imperialism kudeta zose ni telecommande ziva zivuye muri Occident none se mwareka kugira ubwoba gute none se nka buriya baraje bishe Sankara hapfuye abantu bangana kuri uyu munsi umwe ubwo ndavuga bapfuye umunsi umwe abandi barapfuye nyuma no gufungwa ese ibyo ngibyo wabyumvise uyu munsi wabyumvise uyu munsi barumvise uwo bakuye muri Mali baramwishe se donc biriya bintu byari byo muri Occident kuko barakubwira muri charité zabo bati iyo utatwumvira utari manote wacu utari vale wacu on termine physiquement barakwica niko bimeze nicyo ituma zira kudeta zitandukanye n'iz'uyu munsi Dr. Ibintu bitatu byagushimishije kuri iyi kudeta yo muri Burkina Faso nibihe icyanshimije nuko icyanshimije cyambere nuko iyi kudeta yakozwe n'Ubufaransa yakorewe itakozwe n'Ubufaransa yakozwe n'abanyafrika bakuyeho president w'Ubufaransa kuko uriya president ntabwo yamurikina nk'uyu munsi numvise abayivuye bakuyeho ubatara ntabwo nababara ariko bakuriho Bagbo narababaye kuko gukuraho batandi nko gukuraho Sarkozy niba wamuzanye ikindi cyagushimishije twaze tuganira umbwira ngo la jeunesse batangiye kubyumva icyanshimishije ni uko la jeunesse africaine yatangiye kubona yuko ariyo igomba kubohora Afrika ni nabyo nanditse muri kiriya gitabo cya Afrique Legitime kuri couverture nyina barayibonye il faut la jeunesse africaine il faut ko urubyiruko rwa Afrika rwumva ko Afrika iri mu maboko yarwo urabona ko batangiye kubyumva kuko nari ya manifesto yabonye n'urubyiruko ubu rero biratanga somo ki ku bindi bihugu wa mugani bikirimo akaboko k'ab'imperialiste harimo ikintu bita influence peut-être iyo muri Mali bitamena gutya ntabwo Burkina Faso byagenze gutya iyo muri Mali iyo muri Centrafrique Mali itamenya Wagner ntabwo no muri Mali byaragenze gutya donc hari ikintu bita hari mouvement makuri y'abari aba imperialiste boruganiza bati ni printemps arabe nanga iyi mouvement ishobora kurangiza France Afrique yose hariho periode sinibuka neza igihe Afrique yose yari abaperezida bose bari abakoloneli bashyizweho na imperialisme babanje bashyira abasivile inyuma ya independence babeshyaga bashyira abasivile barangije sinzi bari abasivili niba batabumviye boruganiza amakudeta boruganiza amakudeta bashyira abakoloneli hose ugasanga abaperezida bose bo muri Afrika n'abakoloneli donc Afrika nta kintu itagerageje kubera iki kubera siyo yabikoraga byarakorerwaga
bayikoreshaga ibyo bashaka nta yindi kontina wigeze ubona igihugu kigira abaperezida babiri muri Afurika twagize presidence à double tête ariko nta munyafurika wigeze wibuka yuko na France yigeze kugira presidence à double tête ntabwo muza kubyumva kuko na Kiliziya Gatolika ngira ngo higize igira abapapa babiri nabyo muza kumva kuko icyo gihe France igira abaperezida babiri ntabwo hari muri Afurika France yari yatsinzwe na Hitler wumvaga ko France itazongera kubaho de Gaulle ajya Brazzaville ashobora n'uwitwa Boasso aguma Dakar agira Ubufaransa muri Afrique orientale de Gaulle nawe agira Ubufaransa muri Afrique centrale aho capitale ya France ari Brazzaville le 27 octobre 1940 a déclaré iyo France yavugaga waze ngo ni yari Gabo yari Brazzaville yari Chad donc ni France ntabwo ari France ya métropole hakaba na Boasso nawe ufite indi France muri Ouest ibyo rero bo barabyirengagiza cyane n'abanyafurika ntibashaka kubimenya bakamenya ibibi bisa nabyo byabaye muri Afurika umunyafurika kumva yuko ibibi byose biwacu gusa ariko ntamenye ko niwabo ibintu nk'ibyo byabaye no gutsindwa intambara abanyafurika bazi ko intambara ziba muri Afurika gusa kuko bari abazungu intambara barazibonye bazubi bwazo ibyo bibi nibyo beexporta muri Afurika bibi iwacu noneho iwabo bihavi kuko ibintu byose ubona hano iwabo byarahabaye inzara zarahabaye inzangano zarahabaye intambara zarahabaye nta kintu kitahabaye kibi ibyo byose bashaka byose tubibona na Afurika igomba kurenovera conscience yayo ikumva ko nayo igomba kuva muri ibyo gusa yo nta handi izabijyana kuko abanyafurika siko bameze bazabivamo nk'uyu munsi France Afrique ishobora kurangira ndabizi ça fait mal aux Français ni jambo abafaransa badashaka kumva ku buryo kuva kuri Hollande Sarkozy bose bavuga ngo France Afrique yararangiye itigeze irangira na rimwe noneho ni ya politique de distraction ni France fa isigaye batera isoni ku buryo bayihindiye chef de file ni Ouattara bakora iyindi bashaka gukora iyindi yitwa ECO abapanafricains barayirwanya sa Paris ntizanafata rwose ariko ibateye isoni kwitwa France fa nabwo ikuntu bagende bayihindura amazina yari fra ya coloni bayitiye coopération ni gute yaba coopération monétaire nawe umbwire iyo terme yonyine nuba ufite notion ya économie coopération monétaire ibaho gute coopération monétaire none se mugira coopération mu gucura ifaranga karinda coopération mu gucura ifaranga mu gukora billet inote hagenda kwa coopération hari amaterime ari impropre abadakwiye no gukoreshwa ifaranga rikitwa franc de colonie Afrika ryemera rikaba opérationnel mu gihugu pendant plusieurs années ababishyize mu gihugu cyangwa mu bihugu en fait nakita kimwe ni France abarihizeho akaba ari bazagira isoni bagahindura izina atakindi kintu na gito bahinduye bagahindura izina bakayita noneho ngo ni coopération financière monétaire noneho n'iryo zina ritari propre nta coopération mu gukora ifaranga nta coopération ikeneye mu gukora ifaranga sinzi umwe economiste wandi ushaka bivuga neza coopération mu gukora ifaranga ni iyi donc babuze izina bayita noneho ejobundi bayise ECO ubwo byo ngo bisobanuye iki sinibuka ntabwo kuva ça m'a fait mal aux oreilles
ntabwo simba shaka no kuyumva. Dr reka tugane ku musozo hanyuma kuba urubyiruko rwa Afurika rutangiye kumva ko iyo esprit ya panafricanisme ikwiye bisobanuye iki ku hazaza ha Afurika? No, ni icyizere kubera Afurika igomba kuba libere, igomba kubohozwa kandi izabohozwa n'abana bayo. Afurika igomba kuba autonome, igomba kubona independence. Ntabwo ihabwa independence irayiha. Ntabwo Afurika izahabwa independence n'umunsi n'umwe, igomba kuyiha. Muri Mali bayihaye, muri Mali bihaye independence, no muri Burkina Faso buracyabayiha, no muri Central Africa buracyabayiha. Ni independence. N'igifaransa bagikuye mu mashuri. Hehe. Muri Mali baravuga ikibambara. Yes. Na mone bakoze yabo wari baritse France. Urumva ntabwo France n'umunsi n'umwe yari kuzabwira Mali ngo nimwikoreye faranga ryayo. Autonomie monétaire. Ntabwo autonomie ihabwa urayiha. Buriya la jeunesse africaine ishobora kwiha independence, Afrika ikaba libere. Nahoze mbona mu minsi yashize muri Kenya bagiye gufata amadeni, urubyiruko rurahaguruka ruti ayo madeni ntago tuyakeneye. Ayo madeni mutwikoreza imitwaro tuzishyura mutakiriho ntago tuyashaka. Ubundi ntabwo binumvikana, ntabwo Kenya yafata ideni ifite icyamu nka Mombasa. Niba Canal de Suez yiriza miliyoni 7 buri munsi z'amadolari, Mombasa ntabwo buze miliyoni 5 buri munsi z'amadolari. Ntabwo numva ukuntu bafata ideni. Kenya ni igihugu gikize, nta deni mu by'ukuri cyaba gikeneye. Ariko no kuvuga iki, ayo madeni iyo yajyaga muri investissement, amadeni wakize muri investissement akabyara andi mafaranga, ntabwo huru yasaba ahubwo nawe ugera ukayatanga. Rero nuba bagisaba amadeni, ubwo urubyiruko rufite ukuri, nibashake bakene ariko bave muri ayo madeni. Dr dusezeranye badukurikiye ko tugiye gutangira seri cyangwa uruhererekane rw'ibiganiro bivuga kuri France Afrique. Mais nta kibazo kabisa. Ni fléau pour l'Afrique. Ni fléau, ni kiza. Ni cyorezo. France Afrique ni cyorezo. La politique de papa France Afrique ni cyorezo pour les Africains. Bon, abantu batatembere muri yahugu nk'umuntu utatembere nka Brazza, utagiye Gabon, utagiye Central Afrique ngo arebe, ntabwo ashobora kubyumva. Ariko nzi uko benshi abantu benshi bamaze kugera muri Central Afrique, abantu nyarwanda benshi bamaze kugera Brazzaville, bamaze kugera Gabon, barabona consequences za colonisation. Kuko harimo abantu batazumva, batumva consequences za colonisation. Nka David twaganiraga ejo yavuga ati ejo bundi ati simbona ari gituma ati niba baravumbuye sinzi ati bavumbuye imiti turivuza, bavumbuye iki, bari abantu ibyo bavumburaga bakabiduha, ese babiduheraga ubuntu, bari bakeneye isoko. Iyo miti bazanaga indwara kugira ngo farumasi zabo zikore, batugurisha iyo miti kukugurisha umuti wagize ngo ni iki, kurwara wagize ngo ni iki, iyo guteba ukene urarwara, niba wariye nawe urarwara nyine. Simbona, je vois pas l'avantage. Nibazi et conséquences za colonisation harimo batazizi. Dr twibasiye Ubufaransa cyane, ariko se nibwo imperialiste bwonyine mu bihugu bya Afurika cyane. No, ibyo nare babujije ntabwo ari igihugu, ntabwo mvuga Ubufaransa na rimwe. Buriya Ubufaransa nuko ni izina, ariko sibwo nakubwiye ko Ubufaransa nta ngufu bufite zo kuguma hari. Kuko nizira ndege zirwanisha muri Mali, zira ndege zirwanisha muri bya bihugu byose, nyinshi ni za Amerika. Yego. Yes, ni imperialism, bafite group ya imperialism. Ni bamwe, ni bihugu bimwe, barumvikana baratugabana. Nuko ngo gutsindwa ko Ubufaransa bivuze gutsindwa kwa Amerika n'Abongereza. Yes, ni imperialism yose. Ni imperialism yose. Baratugabana, barumvikana batiriwe mu jyaha natwe turajyanga. Ubuzi base militaire zigeze nyanyagiye muri bino bihugu bindi, twizere ko nazo zigiye gucika intege. Nk'ubu base militaire zo muri Mali zizaguma.
nubari zireze ese bigeze izo base militaire zabo zizaba zijya rizungu none bari nuba bageneye kuri zirasase ubu ziri he ziriko zirahunga barikani iri kurahunga hari barikani atari bakeya atari bake utageranya nabo muri Gabo cyane hano yego dusoza Dr ijambo rimwe rero kuri jeunesse africaine cyangwa ku rubyiruko rw'abanyafrika ndabaha félicitations félicitations à la jeunesse africaine batangiye kubyumva ndishimye numva yuko aba panafricanistes tutariko turatumwanya ndakangurira abandi batarabyumva bakurikire barebe bavandimwe babo uko biko biragenda kubera biba biri mu gihugu kimwe bucya bijya mu kindi bari muri Central Africa nta waruzi ko bucya bajya muri Mali bari muri Mali nta waruzi ko bucya bijya muri Burkina Faso Afrika imenye ko ari imwe ibijya ku gihugu kindi biza no ku cyabo bahagurikire rimwe barwaniriza hamwe umwanzi ibyo so kugumura urubyiruko ntabwo bavuga ngo uragumura urubyiruko urwibutsa gukiza ubuzima bwarwo ntabwo mvuze ngo nibagende bamukibitane bajye gutera uburayi no ariko umuntu yagusanze iwawe nukinga uzabugumutse ubu ngubu bariya abazungu niba France ishobora kohereza abantu 6,000 mu gihugu cyo muri Afrika mugiye mu muhanda mukayibuza kugenda avuga ngo bagumutse koko aho ni nk'ahandi bajyaga batera nka kuri bateraga South Africa iyo badekrive iriya ntambara mu gitabo barandika ngo rebelle urumva baguteye mu gihugu cyawe barakwita rebelle kubera bafite abo badubuse bakabakorompa bakabakoresha abo rero babumvira bakabafasha kwica bene wabo abo ni batarabakomera noneho we wanze kwica mwene wanyu we wanze gukora ibyo bakubwiye ukitwa rebelle mu gihugu cyawe kameme abanyafrika bakwiye kumenya gutandukanya ibyo bintu nta munyafrika umurebelle mu gihugu cye Dr reka tugushimire cyane niba nta kindi wongeraho murakoze ndumva saba tuzakomeza peut-être la prochaine fois tuvuga kuri France Afrique yego iyi niyo tuvuze niyo yego ni France Afrique toujours murakoze cyane merci aussi